Andrić o svetu i životu. Težak san. Svet. Sve što za nas postoji i što svetom zovemo, pretvorilo se noća za mene u stepenice. A moja je dužnost da gazim tim stepenicama bez prestanka, do umora, do besvesti. I ja to činim sa punom predanošću i sa svom snagom za koju sam sposoban, sa odlučnošću koju čovek samo u snu nalazi. Znoj me obliva, dah me izdaje i vid mi se mrači dok savlađujem beskrajne i raznovrsne stepenice. A ima ih na hiljade hiljada svakojakih, različitih po obliku, po materijalu od kojeg su građene, niskih i visokih, drvenih, kamenih i metalnih, izglodanih, naturalnih, izlizanih, kao i celovitih i novih ili maločas popravljenih. I sve se one na čudan i neobjašnjiv način premeštaju, savijaju, sekuju, krštaju, pojavljuju i nestaju. Čim savladam jedne, druge se propinju predamnom. I ja, iako sam pri kraju snage, otpočinjem borbu sa njima i penjem se dalje, jer drugčije mi ne može biti. A što je najgore, svi su moji napori bezizgledni i uzaludni, jer u stvari niti se uspinjem, niti spuštam. Samo se trošim i topim tu u mestu, na stepenicama koje se smenjuju ispod mojih nogu. Čitajmo Andrića i obratimo pažnju na znakove pored puta.